Pisan melininggalin si Yanti. Yang dia amuniki parinakan iri kering puri. Dadas tanpa residu yang jagi jeneng beliau. Bibi, kengken bakal penadin gelahi bibi. Yening mau terlaksana nih, belin gelah uli di penjara ke. Nang tegarang bibi mampu nguatur. Kengken anggelah ban malaksana. Abang presiden jepurna kain gelah Dada saya waktu mendaging sekali wajanan Palung Ojo Kordeo. Sakewanten mangane Palung Ojo Kordeo pagah makang rapi doaku. Iyan buat itu sing nyanangnya bibi bakal semanang saya. Saki walu. Iyan di mone ni gede pesan kegodaan ini bakin gelah. Dadi sang saya pesan kayun gelah bibi. Magong, kemudian ada semua agung menetangisan keiring untuk penyeruan sekarang aja isari. Nak napi, kesungkana. Adi, makwa raja ada sungkan adi. Tapi lagi di dia magong mau sambri agung. Santokan suwe sampun ninggal puri nedriki. Kemudian wenten pidakat beli agung. Ngiring jeras titiang ida beli agung mang nene manguhang kerajang. Karena sapunika semua agung ujang nangis. Titiang dan ngeling. Sakya walung. Tunggu dari dewa metangi di wengi. Iya ning monis suku petang nih. Kumu sebelah otang dewa mukolam adi. Sangkala titiang bangun. Niki wenten buat unia yang titiang rangan mau agung. Mang nene jemu agung prasida ugi. Lungo mereka ke gedong atur beli agung titiang pecanangan mau agung. Santokan sampun ido mengasane nuni. Mungkin mau agung rum-rum mereka ring gedong rum. Nede kayu ne dewan. Abang presiden mengatur pecanangan. Ritat kalau beli dewan mukolam. Itu di gedongan gitu adi. Inge, yantan mau agung lungo mereka ngerum-rum beli agung. Malay dari sebuah gangga puri nedriki medal budo idana. Sila nyendukaina. Dalar mau agung, dalar titiang dan sepunika mau agung. Di depan ni mangki. Sampun nang dewa salit absen dekening ibu. Nang talari dewa ngayun. Di pradina presiden menagingin pengarsa ni dewa. Kengken ma bakal kau ucap. Ngeranyang kesejeranin gedung. Ritat kalau somah tuar jadu cuma. Magang dan sanang semenia nemangken yang atoran sirabo ya titiang sirah dan madon magang. Nang jeleng-elengangan magang. Ya lunga magang mereka. Sapon api magang ton jeleng ring pernikahan ibli agung. Adi sih nadi biag-biagan, adi panggil selulut asih ngajak. Nimo adine itu masih dewa ngajak. Layan keton bakal pitodo dewa nete kening mo. Bisa dia bakal nyalan. Saki wala ingatan. Sangka nengi dewa nyeta hang anak ibu komo. Nge di tiang sampun tiraman maleh. Ratu dua gong istri. Di tiang pacangan Palung Ojo Kordeo napi dados penyeruan diriki. Bang yang di tiang ada orang iraku pecanangan. Kemudian nying atur pecanangan dona ado mau agung dini awak sinadi penyeruan. Gelas nak nyaman semetona nak sing masih dadi depan dari itu dibajarakan tayan sing beli agung gela penyeruan atau parakan ngaturan pecanang sing tayan biang agung mesodo gela mesodo dukas nur itu jadi dini nak mau agung nuenang galah to nudianya tuh ya Nah bibi depan sebegalah bakal ngaturang hidup beliau. Niki magong mereka lungo mereka kegedong rom mereka sekarang jak sarinya sinadi ngoyong dini nah. Gak ini perantan liu nyampar sing pernah memanceleng sama kat. Datang dewa. Dikit-dikit ini suka ban gelah bakal melaksa. Yen yang gelah tuara jeng inotin. Kadene subuh gelah tuara je demen memadu dekening kian. Yen yang gelah bakal nginut.
Kengken gelah bakal ko ucap rekening banyak bibi. Saya waktu sekali pasangan pelungus cokor dewa dua ageng. Ini pelungus cokor dewa mereka ngadaran pecanang. Segerakan pelungus cokor dewa. Tapi pacang pedadas sangat pelungus cokor dewa dua ageng. Ratu dua ageng istri. Talar kementan pinunasti tiang rengangan palungus cokor dewa. Sampunang palungus cokor dewa pacang ranjing mereka kagedongan. Kang yang reng natare kemauan ratu dua ageng. Bibi masih subeneng kengken raos nito yadi nane jani kengken japan aden cutret gelah bakal ngelarang ke Darmo ini kelarang gelah kengken japatut nih gelah bakal misadio kamu sebelah otahnya ngapurian Angin yani ngasapuni ke ratu dua ageng. Lurusang palungo cokor dewa memarga. Di tiang pacang lungsur pamit ratu dua ageng. Lautang bibi Mamindang lugur matur sisip di tiang beli aku. Ini yang beli matangi ya bos. Buniki di tiang tangkel ngaturang pecanangan beli aku. Aduh, Adi, aduh, sing duga ben sakit buntut beli ni Adi, sing dadi ben beli metangi Adi. Aduh, Maya bang beli Adi, aduh. Dadus beli mau cari sapuniki. Di tiang puniki jat mewong pawestri. Dadus kemat pisan mana tidia. Jagi ngeranjing ke gedongan. Ini yang matangi ke mantan abos ke mantan beli aku. Iyan ketut sing saja Adi swecer ken beli. Nah, iyan saja teh swecer mai pakai beli Adi. Sing dadi ben beli bangunan. Aduh. Kenapa temedak? Agung biang pelungus cokor dewa. Kena ada apa paman? Sapunapi kawintenan puniki daya anak mantu. Mantu kering ido anak palunguh cokor dewa ido dua agung putra saking pejarakan. Netah mantun gelah gitu paman. Titiang tewa wiri kiring natari. Punika ido anak mantu Gusten titiang saking jagat do. Ngeranjing mereka ke gedongan ide anak saking pejarakan. Mai Adi, tumen beli nepukin bulang. Ambil pecanangan ni kuman. Niko napi. Pamit beli aku. Mai. Adi. Beli aku. Nyai. Sunal penayang nyai. Beli aku. Sing lah pengrasa kada nyinyen. Sang nutruna nyai subetua. Bagong mami tang nurut di tiang. Niki mantun ibu agong ni jeget. Dok ke tiang mau kolam. Di pekolaman ada tiang. Dan kesamedana jak teka niki ijege ngale tiang grepe tiang. Pengabden tiang ke gedongan. Wadah kumanting aturang pecanangan. Ada bang meber neten mana tiang. Jagi ngerum-rum angan beli-beli. Bung Bia, kadi titiang tua tapangan mangkin purun titiang matur. Pelunguh cokor dewa nguaserat iri kiring jagat kauripan duagung. Wenten raresinek asapuniki pet prade uningina antuk banyak iri kiring kauripan. Asapunapi mina pengopet banyak duene mantuk kering lingit pelunguh cokor dewa. Paman. Tadi tamangan jani. Nsek tadi kayon gelah. Yenang mone pelaksanane mantun gelah.
Dijane mirip ada ngaji yang kori baraka di Jengalopuro paman. Ibu Agung. Sampun ang ibu dikelis nga atur itu beliau. Sane wawu dados tiuk di yang ranyeng ke kedong. Gimana boyo jamat tu saking manah tidak. Bapak. Iya ngale tiang. Pamit mun juta di bagong mungkin ngupot niki. Niki sunal penayang di tiang pamit. Mang sambunan di tiang yang biuter ki. Paman, dini paman begelak kalau budal. Ibu, ini yang pinangan nun atur di tiang. Wentene di tiang ngeranjing sane wau. Wadah sangkanin titah ide yadi. Kalau ajeng ibu. Dan wenten biagong. Adi. Dan wenten. Nak puniki nyen krawena meneme biagong ni dan. Di tiang ngatur pecanang biagong di tiang. Mau agong aja suari pertangi. Adi lekar kijau tu kalau jani adi bangun. Man Nah depan je mau ngatur beli di dewa canang. Mau adik mau kolam yen kentan mau wenten. Di tiang nyen kal ngatur mau agong lunga mereka dan wenten. Tunggu delas pesan dewa matur buku ke. Jati di tiang dan mobok. Di tiang balik ngatur mau agong mereka ke gedong beli di tiang. Dan dawang di tiang. Di tiang nama madur yang mau agong. Dan ada enam di tiang sabun mereka. Adnya suari. Nang selana nyai ngabo kemelan mai ko Jengalopuro. Yang di kene-kene ne dijani menep nyai ada. Resnin somah nyai ne. Nang tegarang kelahan. Somah nyai ne kalasa nang udo. Ibu aku. Sen kenyasan uko dang nyai ne. Paman, Yang wakung biak. Asapun api. yang di kene-kene pelaksana di puri Adnya suari. Walu yo buka sundal penayang paman. Ibu. Yen sing mula sangkaning anak loh jalir. To kapan tengila mangai kemo ke gedongan anak muani. Yen sing anak loh genit. Jati biagong. Enten mula nak lo genit kemudian ketika mangai kamu. Yang di tiang kan cocok mereka di tiang budak-budak. Semalihnya pelungus cokor dewa dan meraka ring ida yeraka saking penjara. Nah, tunggu saja paman. Makin asapun api. Kemun wenten runtuh wacanan pelungus cokor dewa di tiang jagi pacang memargi dua kong. Ya neng tamangan jani. Ingat tadi gelah. Teken awe gawe jagate dini paman. Pangseng yen gelah nityo wacano. Diastu kene angon gelah mantu. Yen subuh sangkaning yang melaksanakan cora. Kal geno gelah rumane jelek paman. Aduh ibu aku. Dados dikelis pisan ibunya ngohang sekian tiga. Mak tapi kayu ngopar. Ini yang taler kayu nih. Sampun nabi pemargin di tiang nih sampun lintang-lintang. Ngiring sepemargan hidup beliau aku ibu aku. Sajo anjut adnya suari. Ane subuh liwat saja nyai sing tahan melaksanakan kengken-kengken. Sakiwala ne jane dadi nyai langgano. Yen sing mula nyai sangkaning genit. Tunggu do dadi nyai mecelap ke kedongan anak muani tengi lemeng. Yen mau selap goban nyai ne. Yen ngeraos saja nyai duak. Yen melaksano kita nyai cebuko duak nyai ne ngeraos. Meh-mehan banyak nyung-nyung ukodang nyai ne. Para banyak masuk ngatur ang pangubati tekin ukodang nyai ne. Sakiwala nyani do nyai makangan. Paman, laksana paman. Ingeh ya nasabun ike dua kong biang. Melingeh pelungus cokor dewa. Bang yang di tiang melaksana dua kong. Istri tabangan mangkin nampur yang di tiang wago nabi makawina merasa di tiang banyak pelungut cokor dewo mewot saking jagat penjarakan di tiang saking mon tabangan mangkin iri kireng jagat kauripan Jengalopuro di tiang nyerake wago sandukan wentan runtuh wacanan agung iri kireng jagat Jengalopuro ika makawina
Pelungguh Cokor Dewa sampunan salit arsa ring sikian titiang tuwa. Aduh paman, keluar aja mah bisalah tekening paman. Reh paman tuah pengabeh ide ibu akung kelam. Nyanang paman bakal nginutin kengken titah ide ne paman. Sakewala di tepangani jan. Sidenya kelah bakal ngerasakan ukodang paman. Nang tegarang paman minah-minah. Benah ne paman bisa mapenguat ring ibun gelah. Dulu paman matulong ke umah anak umah ne pun. Dadi paman ngabelengis. Patut nih apa paman kemu paman. Beh, duak Pelungguh Cokor Dewa nabi patutnya titiang nulungin umah pun. Ye, patut titiang sakimon tapangan mangkin nabi kesungguhan nantuk Pelungguh Cokor Dewa minyak lengis patut titiang. Hei, adnya suari ko nyai yang dia mau nene waluyane nyai dot nununin macan medem ko nyai. Kini nah hai senjeliu lakar buen mepete kapen pauko dan nyai mapan tuara ke kangwang nu nyai ada dini di jangalepur mekhagai Paman, tunggu delas pesan paman bakal nunung gelah. Ada nih gelah dini dua sangkanin ide beli aku. Sing sangkanin ukudang paman. Kiwala paman. Ane jani cutat gelah sing para sida bakal magedi. Yen sing sangkanin ide bakal nunung gelah. Gelah tuara aja magedi paman. Tuak nyai memunyi kini nak ya dian kuseng ada ide dua kong putra dini dipuri jenggalepura sakewali ngata nenungku gumina dininya apa subuh ide dua kong putra apa sen nu ide dua kong lingsir nyak nyai mekada pokosik Paman, cutat gelah tuara para sida bakal makan. Lautang subuh sing jalan ang titah ibu agung gelah. sing Tusing paman. beh gede nyak nyawa Aduh paman. Audio puniki hasil editing oleh Klana Channel. Terus subscribe ring channel titian Klana Channel. Yening audio puniki kaupload oleh channel sanes Yosan. Pastike sampun ngambil ring konten Klana Channel. Matur suksema. Paman. Menang rado dua aku ngantos sang titiang bos-bos. hei nom ke cai nang memunyi cai jak tanpa wangsit tekan cai ni bani nyekal bohong beli ni kengken jate ni nyak cai ni Aku tunggu diang di subane tua rire apan pengarap tegak cai dini mu balik belum sing kena bonci ngeladang pajalan yo ya nom teko mai sing kena pon ngerasa men kengken Agung ien benang inar kamayang mekito cai ngauhang teko ya nom uli kau mapas pajalan sini wastu jangan lantas sing kena nak ngudiang angko tindak pajalan yo ya nom pelengan to ni oh
mau kulit pepulangan munyin caine. Nah, yan boketo ulung labuh munyin caine keresep panu kapen Yagong. Walau kene ne jelmone ne madan Yagong ne mewot uli dipejarakan mulut dot mau papasan kapen ne dot mau papas kapen jelmone ne kene na kena hang ngasih bancai ne yang cai lakar dot ngwalangin pejalan yon Yagong cai kena kengken cai Agung melahang madingahang petan yo ya nomna tua mirip sauh pangdo salah surup salah bancai nampi munyin bener yani iya nada menusa mogobo apa ke iya kaleng konen ya nom ten bukit menusa sakti muncerat melatu api paban yang ini kalbani ken linggih ide dua Agung istri ne ya nom maka watang belo pati ne rasap dengan cai munyin bener cai bener nah yan boketo kene yan to ya dotang cai ado kalau cara munyin cai ne dunia cai nunen ngeresapang munyin cai ne ya Yagong jani maser sapang petan Yagongnya kapen cai nah yan mula cai wanen ni wasen pejalan ya Yagong Nome bane tawang cai Yagong tapang ang jani teko gelem tujuan yone sangkane kene amok cai ne dua nang di sekarang ben tebal cai man saput anggon cinyi lidang sengkok liman cine nang di segar Yagongnya tegareng kene mirip man metempelang enges lo koto ang cie ditujon cange kene ang cie bener mulai nyelap ngantosang yen sing petelasan wirasa adnyanan kelawan tejan cipesu bener ngarepen mulai sing mekisi datapak ya no mulai harapan matan yani hei no engken kene na judat pemeragat Yagong ngebetel kapen cai apa cai nagih pemeragat kapen Yagong apa kengke kalau petang nih mirip Yagong presiden lakar ngesepang bena cepok bener mepesan mesenin China melahang senya nampi nyamelah nyasen cing udiang repot tekan bener mula main loken cai cara petan sebakan bungut ci dan pesaman danau sing ada wangsit sing ada nur ngundang ya nom teken loken cai mula makita ngalih tanggon pejalan nema dan peragat dia ci peragat nah peragat dia take cai peragat aduh walau andosang mirip sing apa-apa kang base cai ngantosang aduh nemadan peragat legal bener ngantosang jadi nih nah aduh ne mata nu gidat kita ko sing hang mese kaden karma caleng pelut benjai meswangi ban sini kengken ada kepes ental pengeleakan sini sing sida lapah bencaingi ngetang mantran penunggalan suku ne awanan matah koban cipesu malah penuh metaganan ngantos kat kepengeliakan bancai nedeka kene tapang jani mirip sing pantas sing mirip anut nen Yagong lakar meswang pengeliakan dini di kauripan binan ya teko semayane mirip presiden dia penseng presiden Yagong lakar ngedengang ciceng pengil liane dini jako tungul liane dini nu matah ke Yagong lakar presiden merakatang unuk kene lekang iban caine doren caine paman tadi nu klicak-klicak ciceng sunalayatnya suari menkengken sing presiden paman meragata sapun iki Agung makawinan titiang sahase kantos ngengekang pelunguh cokor dewa ngatur yang meriki kenatari
Etat kalau titiang memargi ang wacanan pelunguh Cokor Dewa wenten cicing anil puniki ngualangin pemargen titiang. Sapa sira punika nenten tios padeh kesayangan pelunguh Cokor Dewa niki nemewasta yanom sila lekotok menika. Dingeng kene nguntul lekotok kang caine. Yan tunian lek matan caine kadirasa meswang api mendijapin matan caine jani tunggudiang tanah urek cai kaden cai ada song babuang. Paman, nete sangkaning pawilang na iyanom. To mawanang paman, wong meragata iyadnya swari kito. Niki cingakin kantos buntut titiang sikon titiang babak belur jak dan mewangset dipun jak dengka kebong titiang uling mungkur makin pelunguh Cokor Dewa mupotak titiang mepamit titiang pelunguh Cokor Dewa Paman anom. Yang di kene-kene paman ngabolaksana. Sakma ko paman bani tekening gelah. Kengken pai depan pamane. Ada na yadnya suari buko kene jani. Nak mula sangkaning gelah. Mitahang yang iagong apa presiden ngematian ke tengah halase. Mendari paman presiden mawirang kene yadnya suari. Kengken pai depan pamane. Ratu Duagung. Wantah yen sapunika arsan Cokor Dewa ring pemargin titiang menawi wenten patut linggih pacang salit arsa nang titiang nunasa. Nah lautang. Yen prade kantos nuwada ide anak mantu mantun Cokor Dewa raben ide anak Duagung putra. Tutuk sengkar yasan ide anak ring telenging wana mejantan ide pacang madu medula malih tangkil ring Cokor Dewa. Yen prade wenten atur ide anak nunasang raben ide mantun Cokor Dewa sane duran. Lugra Gustin titiang ide Duagung istri atnya suara. Sapun api pacang antuk mewacana ring ide anak Duagung putra. Jeneng bagus si dewa, da jeneng sebet. Apa somah jeneng ini kalian. Mantun meme ne yadnya suari. Kadong bakat gorok meme. Kenten kalanduk menikah ring ide. Nangilingan. Awanan Cokor Dewa kesengo ke bawas memantu ring ide anak Duagung istri atnya suari sangkaneng sapun api diserang kayun Cokor Dewa meduwe mantu ide napi saking anak Duagung putra weneng nganggen ide rabi awanan Cokor Dewa meduwe mantu kayun nderien Ratu Duagung aku de pertiwimbo panjak duwe dikiring jabot meme baper ramanipun loh muani mat nenten temen ring mantune pianake muani kantun kerura budoh ipune memanah nyangkutin somah dan iyak ne duwo sarang pianake muani napine sapunika kayonang Dewa mangden ngeleplep rawuh ke puri Cokor Dewa raris kemarganen kaire ngantuk ide anak Duagung putra. Paman tadi marah makretak gelah. Ingat tekening paungun pamane marah tekening gelah. Sajo tambangan jani. Sajo sing gelah kuasa teken cicing ya nyoswari nenena. Mapan gelah somah. Buka pianak gelah. Nah jadi kene. Pang presidennya paman ngelaksana. Yen pet jani janggelah dini iyad nyoswari dipuri. Kengken langgar pekrimik banyak gelah. Mangkin sabun api pacang pikayun Cokor Dewa. Nah kene paman. Mapan penglaksanane patuh buko satu buko buron. Jani kena gelah ngejang. Ditu di badan bangkongnya di kerangkeng ja paman. Inggih. Irika nyen kapikayun patut pemutus bebaos Cokor Dewa. Kanton dados kaon ide anak mantun Cokor Dewa kadi mangkin. Apan wewengan mangkin sapeninggal ide anak lunga Cokor Dewa patut ngewasa-wasi jagate sapunika dalar ini ide anak mantu ledang pengayang titiang pacang iring ide anak melinggih irika ring Jempang. Ibu aku dados las pisan ibu ngenahang titiang iri kerikra nabi puaran titiang kantun maurip iri bini becik
Durus sang sampun pada mangtit yang ibu aku. Arjo Swari,